Shabalala acting MM wethu babamashobana ama-officials ethu omkhandlu waseDumbe akhona phakathi kwethu ezokuphepha esinabo phakathi kwethu esibonga kakhulu ukuthi umcimbi wethu namhlanje ilokhu uhambe kahle ma-officials ukhulile uqhamuka kwa-Cllr ama-auditors esikhona akhona phakathi kwethu i-department aba-human settlement esinabo udadewethu wakasithole ondaba ezitha amakhosi asendlunkulu babamahlase inkosi yakwaNkosi Nyambose Zwide ithimba lakwa-IEC ibonile babumalumane bampanza nje kade sibambele amaqembu onke akhona phakathi kwethu banohwili babo ke njoba bekhona abawubona abashaya isicwebhu ndabezitha amageba Dona uphumzile shene siyabonga amageba ukuthi sibe nawe ndaba imeya yethu yasemfolozi esinayo phakathi kwethu speaker oyena ke namhlanje engicabanga ukuthi sizofunda okuningi kuyena njengamakhansela siyaqala ke ukuthi sibe ngamakhansela angikholwa ukuthi khona into ethiwa uformer khansela anyone nje owakwaba ikhansela is a khansela so ukuthi khona uformer mayor khona uformer khansela khona uformer speaker angicabanga ukuthi singakuthatha ngaleyo ndlela lokho inkulumo izoba mfishane bahlonishwa ekutheni ngiyabona ukuthi nasesiswini sekuyabheda sesisemaphethelweni engidishoyo nje ukuthi abantu sebekhulumile sekuphele konke ke okunye umphakathi usudinga i-service delivery njoba iqeda ukusho inkosi Mahlase ukuthi makhansela sinolwazi ukuthi indawo yakithi eDumbe sibuya kude nayo siyayithanda but the way yokwenzeka ngakhona idinga ukuthi kithi makhansela sibe nobunye sibambisane si-achieve si-develop nanti iDumbe esilibonayo ukuthi kuyasilela izinto eziningi kufanele senzeke ngiyocela ne-department yakwa-Cllr ukuthi silekelele kakhulu ukuthi iDumbe asinawo ama-powers amaningi siyolidevelopa ngalo because we know ukuthi our municipality sidependele kakhulu kwi-grant so asinayo i-budget eningi kulo mkhandlu so ngiyofisa amakhansela ukuthi sibambisane ngendlela ukuthi anyone oyikhansela oza ne-development either ngeyezindlu noma ngeyani but makuyi-development sibambisane kuyona sihambe sithuthukise umphakathi but abantu abawukhiye kulento yini ma-officials ukuthi ama-positions enu asedinga ukuthi nibambisane namakhansela onke ukuze intuthuko iye iqhubeke ibonakale siyanithanda kakhulu singamakhansela futhi siyabonga indlela enibambisene ngayo lokuqalile kusetshenzwa usuku namhlanje but ngizocela ukuthi makhansela ake silifense iDumbe sibe nomona ngeDumbe silise phambili iDumbe sicele ukuthi iDumbe inkosi uSibisi iqeda kubeka la angaze I'm not sure kodwa ngake ngezwe nami ngikhulu ukuthi thina abantu baseDumbe saqalekiswa
ingonyama engasekho ezalwa isilo lesesikhothamile. Ngiyaxolisa nje ukuthi ngizoyisho babethi kodwa nje ezala isilo lesesikhothamile nengisasho. Kuthiwa lapha eDumbe sasifikile la sihamba ngehashe. Imoto zayingakabikho kangako. But sahamba la eDumbe siqale kusile ukuthi abantu baseDumbe anisoze nalungelwa ilutho the way esaphatheka ngaso sifikile sizobona abantu baso la endaweni yaseDumbe. Isihambile le ndaba kaze yafika nasendlunkulu amakhosi ayalisebenza udaba. Ngiyofisa ukuthi uma ukuthi leyo nto yenzeka kuyasiphoqa ukuthi kube khona esikwenzayo endlunkulu singabantu baseDumbe. Angazi kwakungobani njengoba ukhuza nje engicabanga ukuthi mhlambe babekhothe kakhulu baze bagcina bethuka umuntu ongathukwa uNkulunkulu wethu wasemhlabeni. Yilokho ke kakhulu ebengithi angudlulise umoya wami ukhathazekile ke. Siyabonga kakhulu ke makhansela ukubambisana sizosebenzisana uNkulunkulu ke. Ngiwumuntu omthandayo kakhulu uNkulunkulu ekutheni anything eyenzakalayo fanele sibeke yena phambili ngoba if uzokwenza wena ngokuthanda kwakho uzowubona uphela u5 years ungazi ukuthi kwenzakaleni ngiyikhansela. Ubile ngiyokuthokozela futhi umphakathi mawusukuphakamisa mawubenzele kahle wadini lakho bayokukhetha futhi ehall bethi kuthina usiphathe kahle lo siyambuyisela. It depends ukuthi ke abantu kubo baphethe kanjani. Ngiyabonga kakhulu acting Mashobane umsebenzi omkhulu. Ngiyabona nehall inhle udecorate kayikhombi nokuthi khona iqembu elithile bese lifaviwe lapha. Kodwa nje sibona ukuhambe kahle. Kusengathi uNkulunkulu anganibusisa abaqhamuka nje ekudeni especially koThekwini. BengiseThekwini ngiya ebusuku ingozi ebilapha ya ngiyibona between iShowe and Menmore lapha yana ngithukile kakhulu kodwa ngabona ukuthi iweather izolo kuzosabe izolo bekunesimase ngibuya futhi kunengozi futhi engiyificile ikhona kuyo le ndawo ngaseNdondola. So ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu anithwale baholi ngoba nithunywe ukuba nisize isizwe. Makhosi aseNdlunkulu nathi sicela ukuthi sibe nobambisana sizoyithoba kini sihloniphane. Makukhona la kungahambi khona sibuye kwagogo ukuze silungisele abantu baseDumbe ukuthi bayithole iservice delivery. uNkulunkulu anibusise. uNkulunkulu abe nani. uNkulunkulu anilonde ezindleleni zonke ngokuhlukana kwamaqembu nangokuhlukana kwemphakathi esinawo. God bless.